Karbilo Charlie a song la pen Karbeng long to mas council atum pen ni tum pini council secretary long kaching wai pe dupon so kaching wai pon long jasme pen ni tum hin pen pin pur lo same pi pon lo jasme pe pini ke 1 point agenda sin tum kaching wai Karbeng long education mate tok lang hin so non prang juga damtang HSLC result kilang don pen ba kapre ka class long result kilang don pen tu meaning ki b maka phiri me so tek long joksi Karbeng long education pu thak ko se frank claim pen an so se wang kapre ka district tum pen so ka pachit ka chingbai dun unji ma la so thak ko tum pen to wari nang ji pusela to phane tum hang kon no cho hang dun no so teng men sabe pini Karbeng long mas council CM Tuliram rong hanga ke hai pendang lok alang itim tu ben tu madak chingwai si isi hini alam ni tu ben udun lo ye jasmet pet ni tungi pu bangke pini penda bangke kirthia dang long bangke akhai tin tumta science technology along klam along si ke dua din hostame pini ningdu me bangke Karbeng long science la pen commerce college a streams ke do college bang non ta bide sila so puta ko jasmet pet ni tum tuning ri dun lo pani tum chingwai long ni tum artik jik pen chingwai si tum pu dun lo je Karbeng long along la non ki dutang a college an ka provincialize tang an jasmet pe difu government college ke dutang lo seta mela songbong pen kawile non provincialize lo stame science pen commerce stream kawia college do ulang sona taxi rukasen college thongnokwe college eastern Karbeng long college punowe harlongbi welongbi college le punon dongkamukam Rangchina college le punon Samson Singh college boy thalangsu le punon Hamren Waisong college le punon Kopili college Kheroni le punon lai college long mang stame science pen commerce stream bang non ki bang just session pen introduce nangji pusini tum pen chuning lo la pen la solong bang ke etu ma CM ka se menang chi chak lo pinning non ki bang just session pen ke introduce je pasini tum ta chi sik bom lo pusik la bang ke ni tum pen isi ke chuning ri dun lo sonia bang ke pini elementary school level along lower primary le pen upper primary along non teachers bang ke appointment pipig lo tet a teacher tum han seta me pini bang ke teacher bang ke rationalization ka vidya da jok pini inglong ha warlong ke do ki ong dung school bang single teacher la pen hada bang ke class ke dam de pen dang lo asona problem do pi hala da posi ke ong dung so madum kana hok do pi kasi hala haya ko school long same la rationalization of teacher bang ke project pen claim nang kusini tum pulo kasi alangli pulo non ni thomang bong la file kapi move papang cheng lo kunat ke chok chi an ma elementary level long same project pen tum pe chok kon pu selang li same nang chi chak dun lo tabe son thom ni tum pen ki place un thu bang la hilo education of block pu west Karbeng long so cheng block abang jasmet pet office ke do bang jirikin deng long setame nang bi thu kok bang da Kheroni saril achala software to stame non puthot resumption ko tuning hala da kaya teng dim chi pon thunang ji lapen education block bang jirikin deng long ama si do nang athe bang ke ki dukila gara tum hello wing official kam ke claim of fan pini ha jirikin deng nang sun tu sida Kheronian ke bang mangala tum ke tangka maha ga dure do pik la so pot si ajab jara ki sung lang tum phonang ko ti posila so office jong se hala dak pon de thuder lo pulo tang te kai teng jibi thulo pulo tang te hala dak ke do arada tum bang ke ake joy ke do pola sila son thom hormu ne tum pulo lapen akon tum ke place on thugala helo difu government college along it admission alam pe naning kanwang ta chihuri sai la puson son do la sini tum alang tum phan chuning rikang ke la helo government college ke Karbeng long aman ke thenai pulutang ke difu government college helo asila kola so college along bang epini da ka bang ke cut off marks la son sil tum selamun sonte messenger ma cut off marks ki bi pen student fan merit students banan pichot setame da ka bang ke 100% ST student man se reserve kuri pen si isi cut off marks mark bi pen si la so admission procedure jong se claim bolote la so college fan an se tum ta akang tu eng deng mate tum competitive a level along la bang so college tame dodun po setame nona teng jong si tum ke doana student tum meme hinonu dak itu ma third division le puno jarle punon la da bang ke wardun hu ber pote la so college bang pinning a result tame HS result bang si bang hu me bang ke difu government college along tame bang nar ke vet first division ke pass la si penanga muni tunang puta hai la ke mina college lo por kadu ta Charlie long ernang po la son bang ke tum chok che daji la son le pudam lo puta Guwahati Cotton College ason son ke asamis tume Charlie long thai nang posta hala dakta ke thek tuman se Charlie long chok la si pinia bang ke la puson Silong long le St Anthony punon Guwahati long le Cotton punon hat Delhi le Sriram college punon hajara college punon lai long same la puson si ke do posi Karbeng long ta education hin jong si quality student long nai pulotang te la da ke tum admission ki piuta mesen students ma si pichor nai pusi ne to lang tum chuning ri kang la pen justmet pet non ki jusi isi point bang ka chuning ri kang tung la ka chuning ri kang ni tum la pohelo bang Delia model ason tum ta follow dun pen justmet pet
human resource for development ji jong si tum claim nang ji polotang te education hin nang ye posti council tuma chuning ri kangke lahilo je nang le tum pening bang just met pet council bang ke education budget pe bat nang vek nang ji posini tum pukang lasi lahai le tum ka chuning ri alam sam elang tum pen nang che don dulo pen ni tum tame ning thelo projin pen lahai po solution bang po posi ne tum ning che thelo lake mohe jong ni lithan lo kala so bang ke non ke bang je session pen ke la science and commerce pen introduce ban ke government pen claim